ring thate te ten nia temperature lo te ko kan zinga hen lo te la chunga chuanin pathian ina he kan lo re himala sowa ani te pon pathian ina mu thena kha ti in thei to kan han so a shoi te an thupui te kan ho sak ve na zo ani wang kwanin kulai kan nom bol pui ko shan kan to motherless baby home te headquarter te so la pangwal pui lam a kan hun te din prayer mountain te asabain pathian zara kan han to a chung a chuanin hlong tam tak kan chara headquarter kan kalna te tin kan SD kan thona kan han hoti na ate khane an huk te ula mitui ta soi soin tuna chang chuanin self denial te po ai tam le zol ka pe ang ka tumang ti khanin ang thingung te an siam thara kan lom ve em a मेरा भी बहुत बीमार था tak pui hi ama chuan adam lo na sai em thina और एक तरफ में हम भी बहुत अपोल भी के मेरा इज्जत ही नहीं ke ko ama chuan zu in na sami kania उसके बाद 2012 में ऐसा हुआ था बीवी का बीमार 2 महीना हो गया 2012 ka khan kan pui kha thani lai me kan na takin adam lova तो एक बार हम सार्स का धूल बज रहा था तो उसमें हम सार्स में आएगा क्या सोचा लेकिन अभी हम सोच रहे हमको परमेश्वर कॉलिंग किया था तो सार्स में हम आया है तो सार्स का अपने लोग हमको स्वागत किया और वेलकम भी किया था और यही सार्स था सेलिब्रेशन चर्च chuanin chutia kamang an em lai chuanin biak khuang ri hi ka sia chumi ka sia lai chuan pathian hen min ko ni hi ka sia tat me pathian hen min ko ni ka sia ti chuan biak ina chuan ka kala min chong chai saka chumi min chong chai saka min lo chi bai boka chumi ka usan chu he salvation army hi ani a तो उसके बाद ऐसा है कि हम लोग का सेलिब्रेशन आर्मी सुबह शाम सार्स होता है kuta chuanin salvation army hi chuna le chana hena kanin ko ma khat kanin ko mi kan nei ve thina तो हम वो पीछे वाला ये में बेंच में बैठ के उन लोग जो भी गाना गाया वो जो भी प्रार्थना किया हम इसे बिल्कुल मालूम नहीं था chati hulai chuanin an pera hian ka thua an la sakte an thil soite ma hi ka thiam ngai lawa ka lo ngai thatok thin ni Super